डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फिसालाया अलरेडि बुंबाय बे गावसिनि आफासो गावनि फंबायसो होननानै बे डिम्बेश्वर मोसाहारि जाबाय होननानै किनाराम बर'नि बिमायाबो बुंबाय बे किनाराम बर' नङा होननानै दा बाव हिउमेन राइट भायलेसन जाबाय दा ओंखायनो आसाम हिउमेन राइट कमिसनखौ जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों अनुरोध खालामनो नागिरो बे हिउमेन राइट भायलेसन जानायाव जा सास्ति मोननो नांगौ बे मोननो नांगौ 2 नम्बर खोथा जाय उदालगुरिनि पुलिसा डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ दाय गैयै मानसिखौ बाव लाबोनानै हाबा जानो ओंखारबोनाय मानसिया बाव फैनानै उदालगुरियाव बे जायगायाव बिथाङा गावथार जाफैबाय जाय बे पुलिसा बे दायखौ मावदों दाय गैयै सुबुंखौ गावथारबाय बिनि थाखाय बे उदालगुरिनि पुलिसखौ गोख्रैनो सास्ति होनो नांगौ फास्ट ट्रेकआव लांनानै बेखौ केस जानो नांगौ आरो बे सास्ति मोननो नांगौ 3 नम्बर नखरा डिम्बेश्वर मोसाहारिया 3 गथ' गथायनि बिफामोन दा मन्जु मोसाहारिया फिसाया गैला बिथांना गावथार जाबाय उन्दैसिन गथ'आ मेट्रिक परिखा होगोन देग्लाय ओंखायनो बिथाङा गोथै देहाखौ गोथै सोलेरखौ लानानै गावनि न'आव लांगोन माखासे जोंनि रिति नियम दङ बिनि थाखाय आसाम पुलिसा आसाम सरकारा मन्जु मोसाहारिनो 1 कोटि फैसा होनो नांगौ जिहेतु सासेल' बिथांमोना सर्स दंमोन बिफायानो बिथांमोनखौ फेमिलिखौ नायोमोन दिनै बिथांमोनाव जाय नायग्रा दायित्व लाग्रा फेमिलिनि हेडआ गावथार जाबाय न'खराव 1 कोटि फैसा होनो नांगौ आरो डिम्बेश्वर मोसाहारिनि 3 खुदिया दङ बिनिनो सोरबा सासेनो न'खरा सोलिनायनि थाखाय बिमाया सोलिलांनायनि थाखाय फंबाया फरायनांगौनि थाखाय सोरबा सासेखौ दान मोनसेनि गेजेराव साख्रि थिसनना होनांगौ न'खरनि सुबुंनो मा आसा होगोन माने जुदि माबाया दायनिगिरि नंमारामोनबा पुलिसा जिबायदि बेबायदि नङा होननानै प्रमाण माबा जाहैबाय निश्चय सरकारनिफ्राय बिथांनो क्षतिपूरण निश्चय होगोन बेवहाय पुलिसनि जिखिनि रिपर्ट बे मथेबा जायखौ सिखाव होननानै गावथारनाय जादों बिथांमोना आर्मस बाहायदोंमोन होननानै रिपर्ट दं कारण पुलिसा इन्जुर्ड जानाय बाथ्रा बेनिखायनो दा जुदि पुलिसा इन्जुर्ड जामारदोंबा निश्चय बिथाङाबो हाथियार दैदों बिथांजोंबो हाथियार दंमोन आरो पुलिसा हाथियारखौ अरायबो हाथियारजोंनो काउन्टारखौ होयो सिलाइ बाहायलायदों दाखालि बावैसो नैबे थाव डिपोआव माबादों बेवहाय सोरनिबा इनभेस्टिगेसनबो थानो हागौ जायफ्रा बिटिसिआव सान्तिखौ लुगैया गोजोन थासारिखौ लुगैया बिटिसि रायजो राजा गोजोन थासारियाव थांना थानानै जौगाथों बेखौ लुगैया बेबायदि मोनसे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स थानांगौ जाय एलिमेन्ट्सआ बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ एनकारेज खालामदों गावस्रा हयতো बिहाइन्ड द स्क्रिन थाना सोरखौबा नारसनहरदों आरो बिथांमोननि बे भुल माबायावनो हयতো बे घटनाफोर जादों होनना जों फोथायो एक्चुअली হৈছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু এতিয়া তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে CID গতিকে তাত একচুৱেলি এনকাউণ্টাৰ কি হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণে হৈছে তদন্ত কি হৈছে সেইটো ওদালগুৰি আৰক্ষী আৰু অনলি CIDয়ে ক'ব পাৰিব ৰিগাৰ্ডিং ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী আমি এইটো কনফাৰ্ম কৰি ক'ব পাৰোঁ যে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী এটা ডেডেড ডকাইত আগতে বহুত ডকাইতি কেছত ইনভলভ আছিলে 2020 চনতো ৰঙিয়া থানাৰ এটা ডকাইতি কেছ হৈছিলে সেই তদন্তৰ সময়ত তেতিয়া ডিম্বেশ্বৰ ঘৰৰ পৰা পিস্তল ৰিকভাৰী হৈছিলে আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে যে 2021 চনৰ 4 আগষ্টৰ দিনাখন এটা বাছবাৰী এটা CSP এটা ডকাইতি হৈছিলে সেই ডকাইতিটো আমি উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আমি এইটো আমি সলভ কৰিছিলোঁ যিবিলাক পইচা ডকাইতি হৈছিলে সেইবিলাক ৰিকভাৰী হৈছিলে দুজন একিউজ তাতে এৰেষ্ট হৈছিলে ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী কিনাৰাম আৰু এজন অগষ্টিন বুলি এই দুইজনৰ ঘৰ ওদালগুৰিত তো এই তিনিজন মানে পলাই গৈছিলে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যিবিলাক হাইজাত আছে সেইবিলাকত আমি বহুবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতক লগ কৰাটো কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁলোক পলাই আছিলে পিছত আকৌ 2022 চনত এটা তেজপুৰৰ পৰা এটা এই কেছবোৰ ডিম্বেশ্বৰ এলায়েন্স গপলা ইনভলভ আছিলে গতিকে ডিম্বেশ্বৰ ইজ এ ক্ৰিমিনেল আমাৰ এজ পাৰ পুলিচ ৰেকৰ্ড উই হেভ গট প্ৰপাৰ ৰেকৰ্ডছ তো সেইমতে এজন ইজ এ ক্ৰিমিনেল এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৱে ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে আৰক্ষীয়ে যিহেতু কেনাৰামক গুলি কৰা বা কেনাৰক মাৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু এই জেগাত ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰী মৰিলে মানে আৰক্ষী কিবা মানে ইয়াত কিবা গাফিলতি থকা বুলি অনুভৱ কৰিছিলে বা কেনাৰামক পৰিলে কেনেকৈ চঞ্জিত
সেই কথাটোতো গোটেইটো ওদালগুৰি আৰক্ষীয়ে ক'ব পাৰিব আৰু CID ক'ব পাৰিব। সেইটোতো আমি তদন্ত কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা যে ডিম্বেশ্বৰ মোছাৰী ইজ এ ডেৰেক্ট ডকাইত আৰু ইজ এ ক্ৰিমিনেল, এইটো আমাৰ এজ পাৰ আৱাৰ ৰেকৰ্ড।